Oke guys, jumpa lagi dengan Markiba. Mari kita ketawa bareng. Si Duhu baliru kita mau beli HP dah. Canggih, benar-benar canggih HP dah. Biasanya HP layar sentuh. Lain mana layarnya ada asai amiku. Dan kalau HP termahal bakota mecau. Benar-benar lengkap fitur-fiturnya. Mahe molu ube kekabulan HP dah. Berlengkap. So fitur-fiturnya bakal le marasi ya saya. Le hadi marasi ya bu pesan-pesan kasihnya baceo de balajan. Auri show bakade. O masih deke gariti show. O masih deke bulu mata show. Masih deke gecu lengkap. O masih deke afusi. Tola mana HP dah Afif. Le perlu beli kasih saya dah kabulan. Langsung mana HP dah anu lengkap Afif. HP gule. Tahu sakit. Lebih lemur. Manukulu sebenarnya ba. Atau udah matai HP gula. HP terbaru ke gula lagi. Lengkap, fitur-fiturnya lengkap dah. Aduh masih HP baru deh. Dah mana ni rera dah HP baru lebih lemur luar. Aduh, masih aman HP gue boleh nggak mau tanya suami. Ega, bantu dorong Efika. Bantu dorong menu penerobang utama ga. Faudo ga. Bantu dorong bantu. Lagu gohi larampu rao. Berhapi ku sabina woli dah. Maha woli bra. Ada lagu gohi rao do baga. Maju. Ya ugo ini dah ane Bang Naruto. Wali ngani amege ya HP mo bang. Lo apa lu hal dah saya. Bang Naruto ada bolong gede ke gue tengah sengaja. Wila bosa ba yo lo mau fenu do ke. Wila me halo na ilo fenu do biar ke si du ge boy poto lu to ya awan. Tenang rau ge be tahu film fenu do ke me. Haraja kini hasan aku nak aku dah mengerti rau. Be tahu fi. Wo rau ge manga boy na senang rau ge. Senang. Ya kota HP dah na saya pelajari cara memakai ya. Ina senang rena auri rau.